Kiligyoning pa, anak, Panimbalal Espiritu, Amen. ing ginumanatili kaya kayungan. At keka ang timurin. Good morning. Good morning po, Amang. Igritala pong Happy Mother's Day king kaya beta sisimba. Happy Mother's Day po Mother's kaya Day. katamungan. Narang kaya katang pastol king kaya katang bale. Dahing manipon kaya katamo. Dahing mangalap. Dahing manintun. Ing misang ini para kaya kayo ya po. Po karay ima na tayo abengeni. Ating imang masakit. Ating imang magobra. Pag-obra pa. At pengarita mong babaeng minuna ng pepay na ako kaya katamo. Pangadita, alam mo naman. Bukas po eleksyon. Pangadita, alam naman din kaya katamong pamamili ka ng manumuna kaya katamong. Mamili tas ang masalese. Kitang Katoliko, mula alatakan. We cannot stand with our principles. Siguro, ali naman. Kaya kasi alatang oras, ipasyagin, paniwalang tamo. Kung tayo taman magboto, magbakasyon tamo mo. O kaya taman lulwalbal tamo papasyagin, kaburiyan tamo. That's why we get what we deserve. Hindi kaya katang mani muna, they can be better. Nung mamili tamo nung ninuretang, talagang pwedeng manimuna kaya katamo. Kaya tiking San Fernando, kaya katamong Kongreso, at kaya katamong Senado. Huli pong iti ang maging biyeda rin anak tamo, din susunod kaya katamo, ating kaya katang bansang Pilipinas. Idaon tayo po yung misang ari iti para kayong eleksyon bukas. Kapatid ka rin panahon may kulang tamot, may kasala, kinakantanon kaya katang kakulangan at mangyat tamong kapatawaran. Itangan po magkumpisal Aminin ko, King Diyos, sa mayupayang tuto, at kaya kayo kapatid, uling may kasala kong bina, kingisip, aman, wat dapat, at miyayaliwang kakulangan. Hulinita, ipaniga po ko, kang Nuana Mariang Kapilan Mang Birhen, karing sablang anghel ang pong banal, at kaya kayo kapatid, ipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginutamo. Ing Diyos, sa mayupayang tuto, pakaluluan na katamo, at king pangapatao na rin kasalanan tamo, dala ng tangan sana, kimbiya lang hangga. Amen. Ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King matasaban mo. Ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King matasaban. Kapayapaan, karing tao, gayang kaluturan, upurian, nakaparangalan, paligaya, naka at sasambang naka, upurian, nakaparangalan, paligaya, naka at sasambang naka. Karing taong kayang kaluguran. Nakat
nagsasambanda ka. Ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King Matas sa banwa. Ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King Matas. Manalangin tamo. O Diyos sa igpami, King maragul mong lugod, tigda mo kaming makirake, King sarili mong biye at ligaya. Kapamalatan ng Jesucristo ng anak mo, ausan mo kaming magobra, King kaya kang Santa Iglesia. Metong apawaga at tanda, karing sablaming kayapan mo, alang kupas at lugod. King pamaglakbening mapunta kaya ka, di na nakiyasan ang tapat lalakit babaeng magsilbi, King maya pabalita, susuyo, King kaya kang kapamilatan, at papakit, King dalan, painturo kaya ka. Itiyaduan mi kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Pamamasang ibat, King dapat daring apostol. Sinulong lang miglakad di Pablo at Bernabe, manibat Perge, at Mirasla, Antioquia, Pisidia. King Aldoning Sabath, Mintala, King Sinagoga, at Tinagon, King Pamanyamba. Kalakora ring pulong ding tao, dakal na rin taong tinuki kari Pablo at Bernabe, at antimurin di dakal apagano, amenga konberti king Judaismo. Migsalita la karing apostol, at penaral da, ing matatili lang mabibiyebe king grasya ng Diyos. Itang tinuking Aldoning Sabat, alos din sablang tao karin Antioquia, di natangla, ban makiramdam king amano ng Ginoo. Ding Hudyo, panakit da karing dakalatao, tiblano ning maragul a pangalalo, inya bigsalita lang kontra king sasabyan ng Pablo, at piglibak depo. Dapot, lalo lang mesi ka na lubig salita ri Pablo ampo ni Bernabe, at ngara, kailangan ingke kayumi mumunang ipanaral ing amano ning Diyos. Dapot, antining sikwilyo at eyo bibilang mga intulid king biya langanga ingke kayong sarili, inya akit yu, lakwanda kayo at karing pagano kami munta. Uling ing kautusan a binyening ginuke kami, antiya kanini. Binili rakong maging sulu karing pagano, ban maging dala ning pangakabos para king mabilog ayato. Inyang dimdamda ring pagano, metulalat pepasalamat king Ginoo, alang-alang king kayang amano, at ding sablang may pili para king biya langanga, meging talasal pantaya la. Ing amano ning Ginoo, mikalat king kabilugan na lugar layta. Dapot ding Hudyo, sitsutan do ring mapilan karing mga kwaltang babaeng ating lubking Diyos, at ding lalaking kikilalanan do king syudad. Inablukan dong lumupik kari Pablo at Bernabe, at tinabirala king karelang distrito. Inya, ri Pablo at Bernabe, pigpagda ing alikabok karing bitisda, anting tutol laban karela, at saka nala sinulong papunta Ikonyo. Ding alagad naman karing Antioquia,
Mikat monla king tula at king banal a espiritu. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Ing pong pakibat tamo karing dalit. Itamo ing balayan na at tupang papastulana. Ulitan tayo po. Itamo ing balayan na at tupang papastulan na. Dalitan me ing Ginoo o meto yato. Ing mong tula sambanya. Lumapit ko kaya kambening masayang dalit. Itamo ing balayan na at tupang papastulan na. Kilalanan nyo kinging Ginoo yaing Diyos. Yaing lina lang kay katamo. At bandi na katamo. Itamo ing balayana at tupang papastulana. Itamo ing balayan na at tupang papastulan na. Ing Ginoo mahayap ya, alang kayangganan ning lugod na, at tapat siya kapilan paman. Itamo ing balayan na at tupang papastulan na. Pamamasang iba't king libro ning kapahayagan. Ako, Iwan. Ikit ko ring tutong dakal at tao. Eno abilang ning ninuman king karakalda. Iba't lareti king balang bansa at lahi. Balen at salita. Makatalakadla arapan ning trono at ning kordero. Makaimalan lang makaba at maputi at atinyang tatal na napalaspas ing balang metong. Deti nga nakanako ning metong amakatua. Ilaring migtagumpe king maragul a pangalupig. Pinipira at pepalto puti ing karelang imalan king kapamilatanan ning daya ning kordero. Iti ing sangkan nung bakit atilo king arapan ning trono ning Diyos at susuyula keya aldot bengi king templo na. Ating makalukluk king trono na yaing matnube karela. Ela dumanop ni kumaw kapilanman. Ela mabilad king pali ning aldo o mga paltus king isano mang pali. Uling ing kordero aatyu libutad ning trono, iya ing maging pastulda at idala nala karing sibol ning danum ababye-bye. At ing luwa karing matara, pulisa ng lubos ning Diyos. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Talakad tapo man parangalan ing maya pabalita. Itamo nga po, ako ing maya papastol nga naning Ginoo, balo ko ring tupako at lingkako balurako. Ing Ginoo manatili kay kayungan, At kekan timurin. pamamasa king may pabalita, agpangkang sanwan. Ligaya keko o Ginoo. Jesus nga na, dingka kong tupa, makiramdam na king siwala ko, at
akikilala ko la, at tutukila ka na ako. Diri ng kong biye alanganga, at kapilanman, lami pahamak. Alang makasamsam kareti ka na ako. Ing biye ko, aminye kareti ka na ako, may gitya karing sabla, at alang makasamsam kareti, kingig pa ako. Ako at ingig pa, metong kami mo. Ing maya pabalita ni kaya katang karigtasan. Kapurian keka, O Kristo. Kilagyo ning igpa, poning anak, poning banal na espiritu. Potang magmasabal ka at malugod ka. Panintunan mo la rin ala. Kupkupan mo la. Detang daratang, detang pantunan nyo. Ulinging tune tandaning metong manimuna. Ing lugod na ka rin kayang sasakupan. The beginning of leadership is a relationship with the people given to him or to her. Aga na kaya po itang ebanghelyo last week, niyatang sinimbata mo last week, niyatang metang Domingo. Jesus, kitang napaking Jesus. Pedro, kaluguran mo ko. Niyatang may kibat siya, Pedro, wag inu kaluguran da ka. Kaya ba't na pang may kibat Pedro makanita, sabihan na, pakanan mo rin tupa ko. Entonces, mumuna pa ita lugod, bayo itang papakan. Itang mumuna pa itang relasyon na masanting, na malugod, bayo itang obligasyon, sumaup. Makakalungkot po tang magobra na kang magobra, mo naman pala kaluguran. Makakalungkot po tang nakakapagal, mo naman kaluguran, kaya pipapagalan. It becomes a burden. It becomes an obligation. It becomes a heavy toil. Shepherding from the heart of the Good Shepherd. Uling yan ni karang leader, pisabihan, biyasaya, multi-skilled, takalyabilidad. O deta ka sandang hyphenated leader, deta ka tilang hyphen, kunyari mo, highly decorated boss, takalya awards, a good administrator, an efficient presider, an intelligent leader, excellent speaker, builder leader, talented boss, a boss with PhD, with MBA, with MA. Bala mo, at ilang makatulong kayong boss do. At inyang MA, nanibig sabihin ng MA, yung boss me, at inyang MA, MA, madalas absent. Alayong ala. Kayong gobyerno, dakal na rin mag-obra gobyerno, at ilang MBA. Kami lub kayong obra nung ala kang MBA. May backer ako. Kayong DepEd, bayo kami promote DepEd, dapat natin kang PhD. Panghabang buhay, dalaga. May kapakisawa kay Paman Rudo. Pero ang gawa ko, lamo deng leader niya ni dapat atin lang parating attach capacity. Pero, nung lalong tamo po, kikikatang ebanghelyo, at karang kikatang pamamasa, nung ating pong leader, Kenny, kaya kayong opisina, kaya kayong eskwela, kaya kayong bale, kaya kayong organisasyon, kaya katang parokya, ingkutang malugod ka. Ang giyang biyasa ka, ang giyang ating ka pang doctorate, ang giyang masipag ka, ang giyang dakal kaya pagawa, nung ka malugod. Alang nano pa man, nga napilitang na, ano nga lang lugod? Alam mo naman. Tukil kang matni, kampana kang mangyeng. Ating kasebyan, Nana, people do not care how much you know, but they care. Pasibayang kaya po. People do not care how much you know, but they know how much you care.
wala namang pakilaman din tanong, anti ka kabyes na, no, kagaling. Pero balo daw, nung mga nano kakalugod. Minsan po ati kung kayabe EMDC, ating pamilya na chula po king tagayang ilesla po. Manyanta pong kay Bat Pasko, ngayon kay Bat Pasko, may gauting kaming dempaw na. Kayabe mila po det ang pamilya ni tang EMDC. Kukwento na king Angeles, last year po, itang anak ng paring makayasayin ng Angeles, pinulaw niya ng obispo, linipan niya assignment. Sabi na nitang pamilya nitang EMDC, among kalungkot mi naman, kaya taging Angeles. Itang nga nakaparing makayasayin kaya kami, at linipan na niya destino ng obispo. Ala pa man Pasko, pa man December nga. Isyudyanti kaya po italinipan dang ito kilala ka. Kitang ko, o ta misyon naman, at may lungkot na ko, man na ako. Kasi balo kita, nga nakita, magaling ito biyasa yan. Sabi daw, i-expect kong pagibat, kasi anay kabyes na, no? Kaya, kasi anay kasipag. Pero bali po na, anong pagibada, may bigla ko. Kasi among ramdam mi, ing lugod na. Medyo umiturang ko karito. Wapin niya ako. At isipan ko mo, nung nasa biyan ng kabis na ng anak ko, kasi paga na. Pero din tao pala, ramdam da, nung malugod ka. O ita siguro mo munang dili. Karempengari, karembos, kareng misiping-siping bale. Okay, katami kaya tiging pisamban. Kanita pong mag-aral ko kayong management. At ikay meto nga subject, operations management. Then kaklase ko kanita, mas madakala rin Pilipino, di ita kaming Pilipino. O then ita, magpresensya po itang kanakong professor, OP, operation, OP management. Nga na, there are 3 basic frameworks for operations management. Input, process, output. That's the most basic. And in your input, you have 5 M's. Monetary funds, monetary resources, manpower, machineries, management systems, and materials. And if you maximize these 5 M's with your throughput process, what is most important is you become productive. If you maximize them, you become efficient. And you have high productivity with less and maximized resources, then you will be profitable, successful businessman. You get your bottom line and beyond. Okay naman po ito. O na yung tabalo at migtas kong gamat. O siguro, limpari ko, migtas kong gamat. Dinaweda ako rin kaklase ko. Sir nga ako, you have a very beautiful framework for operations management. But I'm not very comfortable ako. I hope you don't mind. I'm a priest ako. Because one of the input is manpower. And if you only see persons as input to your process, I think you are referring to your children. You are referring to your family. De nga nakapepag-aral yu. De nga nakakaluguran yu. De nga po yung papag-aral ang mga biyasa. Potang makipag-obra kare kumpanya. Ing lawe darem boss da, input lamo. At input to da, maximize them. Pasulit mo la. Baka dito yung peka maulaga. Is the bottom line. I'm sorry po, mga ko. Because for my perspective, our human resources are the bottom line and the greatest asset in our organization. Siyempre po yung bias ko from the perspective of our church. Kayong pamilya, makanya. That every person matters. Not for the sake of profitability only, or for the sake of the bottom line, but because we really care for them. Sana rin mag-obrayo, ramdam da, yung kaluguran mula naman. You can go out of their way, kutak mo lapot, ang ating may sakit ka rin anak da, kay maten la, in one way or another, you can express sincerely your love for them. Sana we go to that level, a certain level of leadership, that it's already about your people, no longer about your money. Ngayon kayo makalungkot, we use people to
to gain money. Sana baliktad. We use our money to gain our people. Nung nanong mga tintao, gamitan nyo lang. Baka nita rin tao, haluguran nyo lang. Itang gagamitan nyo rin tao para akwa mo yung kaluguran mong pera. Dahil na po makanyan ngayon, karang mga ragul, institusyon. And many are lost because of this. The lost, the least, and the last. Lon nyo po yung mayap. Pantunan na lang mawala. Pero nang kahit yung mawala, liwa naman detang moralistically ala. Kasi makasalanan lang. May walaya, kasi migwalaya. May walaya, kasi mintay kayong malaw ta lugar. Anti mo yung prodigal son. O kaya itang usandang black sheep. Aliman eh. Ning kahit those who are lost are actually not very far. Detang mawala, they are actually in our midst. They are beside you. Ning kahit detang mawala, kasiping mo lang. Or sometimes they are with you in your house, in your home, in your family. They are lost, though they are with us. Nga naping Pope Francis. Pope Francis, sana kalalamin ng reflection na ana. Panaytang isipan, 1 lost, 99 remain. Di ba? May itong yung mawala, deng 99, mixtay lang. Ngayon yan na makanyan. And i-updated dito ka, ano? Deng mas mawawala, mas dakal lang, kaysa karang manatili. O puta nga na, 99 are lost, only 1 remains. Basta sasabihan na mas madakal na lang yan, deng ala. Pero detang mawala, they are not losing their way. Kasi pareho itang may walaya, kasi mula-mula laya, may walaya, may gastreya, alipo eh. Ating may wala kasi they decided to leave. Talagang kinawa nila. May kola. Mawawala la because they decided not to be with us. In terms of religious terms, ingaus tamo po ng kay drifting Catholics. Not attending our masses anymore, not part of our celebration, or they are already inactive for a reason. Sometimes for a good reason. Nang kaya adapin. Ba't hindi na siya nagsisimba? Ba't nawawala na siya? Nanlalamig. Nagtampo. Nasaktan. Nanabang. Wala nang lasing gagawa na. Napahiya. At lumayo ang kanyang kalooban. Mi parayo no lub kaya katamo. Siguro deta rin nga man ng tamong mawala. Detang mi parayo lub. Nang kaya abe-abe mula pero ilub da alhana keti. Ingisip da alhana keti. They have unanswered questions. Karang kaya na kan, sometimes there are confusions. They are drifting away. Lapsed Catholics. Nawawala nga napin pero hindi naman naglalaban. Siguro po kailangan pantunan tala. You don't even have to go out of your way kasi abe tala. Kumustan mo lang. Oh, teda nakakakit sisimba. Dakitan tala. Kumustan tala. O tena makyabe. Masakit siya pala. O teta niyakakit. Looking for them. Kumusta na ka? Listening for their concerns, to their concerns. Searching, seeking them out. Sabihan mo, amis da ka? Kalambat na nakangiyakakit. Inviting them to be back. You know why? Because we really care. Talagang pagmasabalantala. Kanina pong Webis, Mika installation kami bilang ay Biyernes yata ito. Biyernes Mika installation kami po. Kembayo ming assignment. Binasa kayo po itang bayo kong appointment. Ing makasulat ka rin. You are directed to care for the souls. Ing kaya kang obligasyon bilang pari. Ing pagmasabalan mo lang, kaladwada. Ing kaya pan kaladwada rin kaya kayang sasakupan at susuyuan. Ngeni kaya intindihan at ingaus da ka rin pari, kura paroko. O ito po yung matwang, that's the old term for parish priest. Kura paroko. Bali po no niya bating word kura from the word curator. The mo curator da rin nga. Somebody who cares, who keeps, who maintains, who protects. Curator, from the word care.
Somebody who takes care. Bala mo, nung pari ka, caregiver ka, no? Malugod ka. Manya siya. Bisa ko pong magyari King Mother's Day. Dengi ma, laway ko karela, mayap lang pastol. Manyese. Maglingap. Ilareng papakan kay katamo. Ilang magsadyo. Pakapsyanda katamo. Potang masakit tamo. Ilang in charge. Kera ka lang. Dengi ma, ilang mantun. Ilang mangalap. Mangalap. Manipon. O talako pa. Nukarina ka. O teka pa minuli. Panayan da ka. Ngayon kaya ka, uli da ka ni tareng anak na, kamuanan dala. O teka pa may tutun. O teka mga na, kung naman dadala ng kaldera nga. I think mothers are good shepherds too. And they care. That's why they do what they do. At para kay kayo, ima, kaluguran da kayo po. Ang madalas din kay magkulang kami naman. Ngayon kay ating panganak magtampo kaya kayo. Pagpasensya nyo na ako. Daragula pa siguro. And they grow to be more mature. Pangaditala naman po rin anak yun. Nabiyasala naman sanang lugod nung makanano yung liguran. And that must be the fulfillment of every parent. And that is my prayer for all of us. Kilag yun ng igpa. Paninganak. Ning banal na Espiritu. Amen. Talakad tapo, tipasyang ikikatang kasalpantayanan. Sa salpantaya ko, King Diyos, ipang mayupayang tuto, linalang King Banwat Yato, at ang Heso Kristo ng anak ng bugto nga ginuta mo. Pengagli King upayaning banal Espiritu, may bayit kang Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, may pako King Cruz, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, King Katlongaldo, sinubliyang mebye, pepay ta siya banwa, makaluklok wananing Diyos, igpang mayupayang tuto. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, banmukom ka rin mabye, ampon may nga mate. Sa salpantaya ko, King Banal Espiritu, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisa Makding Banal, King Pangapatawad na rin kasalanan, King Pangasublirang Mieding Mete, at King Bialananga. Amen. Manalangin tamo kang Yesus, si Kordero ng Diyos, at pastol tamo bantarian na laring sa blang taong makapapunta King Sibul ning tunebye. Nga tapong sumabi, Kordero at pastol mi, pisan metungan mo kami. Kordero at pastol mi, pisan metungan mo kami. Ginu, ausan me ingkekaldan ay pasabi degulan, iba't king balang bansa, lahi at salita. Damdaman da sana ing siwala mo at tukilake ka, inya ng aming manalangin. Kordero at pastol mi, pisan metungan mo kami. Ginu, dimutla mo ring makakilala ke ka. Emo yung paintulot ing ating mabating karela at papanatilyan mo lang tapat ke ka, inya ng aming manalangin. Kordero at pastol mi, pisan metungan mo kami. Ginu, dakala pa ring daralan kaligaligan. Manatili lasanang susuyo ke ka, aldot bengi, at makisan metong lake ka, king karelang kapag subukan, inya ng aming manalangin. Kordero at pastol mi, pisan metungan mo kami. Ginu, dakala pang tuturing daralan kasakitan, paulining danop at kawo, king katuliran at katutuan. Bustan mong ingyato, paltona, ingkeyang bunga ating balayan mo, magobraya para king hustisya, inya ng aming manalangin. Kordero at pastol mi, pisan metungan mo kami. Ginu, balikdan mo ing pagsalbat ding daralan kasakitan. Pulisan mong lubos ing luwa karing matara, at idala mo laking tulaning keka at kekaming lugod, inya ng aming manalangin. Kordero at pastol mi, pisan metungan mo kami. Ginulawan mo ing maragul apibantyan karing puso ring kusang bisang magsilbi keka, at kingkekang balayan karing kasuywaning lugod at kasaupan. Ausan mula at bustan mong panimunande ing kekang balayan, inya ng aming manalangin. Kordero at pastol mi, pisan metungan mo kami. Ngini, adwanta mo po'y sarilitang kapag.
Ginong Yesus, ausan mo kami, kaning kaya kaming lagyu, at pisang metong mo kami, anting kaya kang meto balayan. Uling, ika, ing kaya kaming pastol at ginu, manggaman kingalanganga. Amen. Manalain kayo kapatad, bandating ikatang daon, matanggap larapan ng Diyos, igpang mayupayan totoo. Tanggapan ni saning Ginoo iting daon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kayakatang kasaplalat ning mabilog ng banal a kapulungan. Ginoo, ibayo mo kami kapamnatan daring misteryo ng kimpamanyubling mebye. Mananasanang ingalang kupa sa obra ng kaya kaming talapangabos, pagdalada kay ngalangangang tula. Itiyaduan mi kapamlatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya kanti mo yat rin, nayo reng puso yu. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayo in Diyos sa ginutam. Iti karapat dapat at Tunay matuloy. pin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin. O igpa, Diyos ingalanganga, lubos mayupaya, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Pupurian da ka king lubos maragulatula, kaniting panaunin pamanyubling mebe, anyang Kristo making sakripisyo Pascual miya. Kabang yampang na kayang katawan king krus, ing kaya kaming ganap pakasakripisyo, maging katuparane ning sabla. Kabang daraw ning kayang sarili, king kaya kang gamat, para king kaya kaming kaligtasan, pepakit na kaya kami, ing kayang sarili bilang pari, ing altar, at ing kordero ning sakripisyo. Ing tula ning pamanyubling mebe, babayo na yung mabilog ayato, kabang ding sa blangkoro ring angel karin banwa, daralit din kaya kang ligaya, kaya bemi, makiabe kami kinalang tuknan ng pamamaya kapurian kaya at ngamingan kakanta.
Tunay kapin banaloy pa, ikang panibatan sa blang kabanalan, ulinita, pagpanalampumin, pabanal mo sa naratingayin king Espiritu mo, ban para kay kami malyari lang katawan at daya ni Ginuming Kristo. Bayan mi daon ko sang lupking pamailasan at kamatayan, king waning tinapet pepasalamat siya keka. Piraso net, binyene ka rin kayang disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananya. Itiing ka na akong katawan, ami daon para kay kayungan. Makanyan mo naman kay ba't nga po ng kingwaning kalis. Pasibayang pepasalamat kay ka. Binyening kalis ka rin kayang disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti. Iting kalis nga na akong daya. Ing daya, nimbayo talanganggang tipa na mibubu para kay kayo at para rin sa blang tao. Banketa, mi patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ni kasalpantayanan. Kaya kami pangasoblimo mebe, kaya kami ang pagmasus, kangayang pamagbalik, kaya kami ang panenaya. Amen. 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 Inyang ini, gaganakan mi o igpaing kamatayan pamanyubli ng miyebya ng anak mo. Darawon may kaya kaiting tinapin ng biye at kalis ng kaligtasan. Lain mong pasalamatan kaya kayong pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kami sanang misulusulo, king katao na daya ng Kristo, tipuna namting medong ning banal Espiritu. Ganakan may oigpay sa iglesia mong makalaganap king meto yato, ban miganap king lugut kambera ng Francisco, kaya kami Santo Papa, Florentino, kaya kaming Obispo, ding sablang pari, at ding sablang malugod, susuyo, sasaw, magobra, para king kaya kaming kasalpantayanan. Tanggapan niyo po yung kapasalamatan mi, king Kebaitana, Rally C, Magdalena de Rosario, Alvin Pascual, Annalisa Pascual. Para king personal dang kayadwanan, Jorge Antonio Bustos and family, Jeronimo Mangalos Jr. Ganakan mula naman di kapatid mi pepainaon at manenayang subling mi, ading sablang miyang abye. Dominga, Gloria, Crescencia, Lorenzo at Abelia, Celestino at Demetria, Elio at Pasencia, Isayas, Emilio, Felicissimo, Javier, Clara, Manuel, Rebecca, Africano Senior, Urbano at Domingo, Michael, Liberato at Gregorio. Yuli mo sana, king maligay mong arapan at pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga. Kaya benang Maria, Birhenin Dunin Diyos, San Jose kang esposo, ding sablang apostol, San Judas Tadeo, ading sablang santo, at tinupat king balmong kaburian king kakabanin panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ikpang mayupayang totoo kagum ning banal na Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman, king alanganga. Ngayon manalangin tamo mong kapanaligan at lugod,
karing amano binyening Diyos kaya katamo. Ikabus mo kami, o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapaypan king panahon mi, banking kasaupan ni kaya kang pakalulu para di kay mikabos king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayo pa yan, ating ligaya, manggaman king alangangga. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. E mo sa pabaligdan ni kaya aming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ni kaya kasanta iglesia, pamiyapan mo po ang bilugan nagpangkikaburin mo, ika mabibiyan magari, manggaman, kingalanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo manatili sana kaya kayungan. At kaya kaan timorin, Pasyek tamo, migakametong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kayo. Nyo, ing kordero ning Diyos, nyo Jesus sa minalako, king kasalanan ning yato. Nuan la, ring mayaos, king apunan na ning kordero. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka. Dapat yagkas miya nga mano mo, kumayap na ako.
Announcements. We continue our daily scriptural rosary and flower offering in honor of our Blessed Virgin Mary until the end of May. Apart from flowers, may we request everyone that when you come to church for a Mass on weekdays or Sundays, even for the daytime Masses, please bring school supplies to be offered during the offertory. These will be distributed to the pupils of the San Agustin Elementary School Extension here at the St. Jude Oval. The Kids Summer Workshop 2019 has just concluded. Let us all come and witness our kids showcase their learnings and talents during their recital tonight after the 6:30 evening Mass at the church patio. Tomorrow, May 13, is the feast of Our Lady of Fatima. We commemorate her feasts with a celebration of the Holy Eucharist at 6:30 in the evening after the scriptural rosary and flower and school supplies offering. We invite you as well to the Paris Santa Cruzan on May 17, Friday, immediately after the celebration of the Eucharist, which is an earlier time of 6 in the evening. To all our dear mothers, Happy Mother's Day. Thank you. Because we were installed officially in common installation rights last Friday in the Chancery, marami na po yung nagpadala ng messages sa Facebook, sa social media. Nagpapasalamat, nagpapaalam, particularly sa akin, no? Tapos po nung gabi, marami din yung dumating dito. Akala nila paalis na ako. Actually, I still have one Sunday to go. Next Sunday will be my last Sunday with you. Because on May 25, Saturday, I will be transferred to Sapang Bato in Angeles. It's ang pangalan ng parokya Holy Cross Parish, Sapang Bato, Angeles City. And I'll be very happy to see you there. Meron pa lang tayong one Sunday. And I'll see you there. This Sunday naman is our Mother's Day. May invite our mothers to come. We will bless you and we will pray for you. Bago po yung final prayer. Pwede pong lumapit yung mga inay, inang, nanay, ima, indu. Si Rose, okay na ka? Okay. Kahit yung mga wife na wala pang baby, lumapit na kayo. Yung mga wife na walang baby, kasama kayo sa prayer and blessing para magka-baby kayo. Or, alam namin, we also take good care of many children entrusted to you. Okay. A Mother's Day Prayer. Dear Father, we humbly approach you on behalf of the mothers whom you have entrusted with the care of your most precious life in our family. We thank you for creating each mom with a unique combination of gifts and capacities. We thank you for the sacrifice of self that each mom gives for her children, for the late nights spent rocking a crying infant, for the hands callous from washing, wiping, scrubbing, cooking, working for everyone in the family. We thank you for the gift of time moms give for their kids, whether it is stay-at-home moms, working moms, and moms who do both. We thank you for the flexibility of moms, for their tirelessness, their perseverance, and their devotion. We pray you give each mom strength. Help her to see in every sacrifice a task for the eternal significance
that you place on motherhood. Help her to understand that the most radical, world-changing events may be happening anonymously in her home. Help her to forgive those who undermine her efforts and those who cause her pain. We especially pray for single moms who must lean solely on you for the fathering of their children. We thank you that your big arms surround children who may never know their earthly father. We also pray for mothers who never had the honor of bearing children, but whose nurturing extends to the many poor and needy who cross their lives. We ask you to be the daily bread and strength of tired mothers. We pray that you be their source of spiritual and physical strength. We pray that the same grace that flowed from Father to Son to us in salvation will flow from mothers to their children. Lord, give each mother a faithful reverence of you, the Creator and Sustainer of life. Help mothers to rest in the knowledge that they are but stewards of your children, and that only your Holy Spirit can produce change into the hearts of each boy and girl. May each mother find rest in your divine embrace. Most of all, Lord, on this day on which we honor mothers, may we love and cherish the special women who have borne us, who have nurtured us, and have prayed for our well-being. May our hearts overflow with gratitude to you, who formed and knitted each of us in a mother's womb. Amen. To all mothers, Happy Mother's Day po. Palakpakan tala pong pasibayan ng Yatang Mak. Kaluguran da kayo pong kaluguran. At gabi pong malating token, kaya kayong Mother's Day. Malatila pong bag para karagya kayong bag. Ulingi mako pa nang mawawala yung kayang susi, kayang ID, so pikabitan niya pong small bag for your bigger bags. To put together, detang mawawala. Dahil imang mani pun kareng mababating. Pagkalat-kalat. We love you.
Talakad tamo po para king tauling panalangin at bendisyon. Oig pang alangang pastol, ingatan mo rin kaya kayong kawan, iba't king kapamilataning daya ng Kristo, kaya kaming maya papastol. Tariya na kami sanang painturo, king mi pangakong labwad. Itiadon mi kapamilatan ng Kristo ang Ginoo. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayungan. At kaya kante mo At rin. bendisyonan na kayong Diyos at bendisyonan rin kaya kayong familia. Higpa, ing anak, ting banal na Espiritu, Amen. ing misa, midaone, umetang pasyag, ing kaya katang pamagmasabal at lugod, karing mawawala at mipapadayo kaya katamo. Salamat kin Diyos.